ni Vita FM wakati na kirandar Facebook live ni Vita FM kirandar YouTube channel ni Vita FM ena buku nandaru live tiko ni mbochi kai punjes celebrating 90 years ena ya kavi binaka endende pambul tu bikem ni kele sarra ni ambula binaka bina vale kiranding takti na Vita FM itokani ana pambul tiko ni bikem ni ndo sarra lewe biti ni ndo batul me bonotani isa ni ambula binaka bina vale kiranda u sema tu na mbili buli ni Vita FM ena bonota bangani sala kibinga rai kina gori sendo na numi bakandua na ponga ni ndomo shere e ka tikem ni bola kasartunga mai ena nanda bono mane ngoka obite pambul tu bikem ni kele sarra bina vale sarra nda usema boli mai bina vale kiranding takti na Vita FM me itokani bakangara bitai boli ena benga una kele sarra ya ena buku nandaru live tiko ena kabi ambo bina kedendai ana pambul tu ni kina bikem ni kele sarra ni sangai antolo male stikumai ena buku ni nandaru mboti ke punjes mboti ke punjes celebrating 90 years ni bengarabi tapi bina kabale bi punjes ena buku ni kana samba kindo talengoka norto bengarabi nanta banu tamai sita leo kere en rambulan nakwa bina bale sarkeran ding tek tele Vita FM itokani ena yakabi imbongi bina ka ndenda ye isa awambul tele bi kimni ke sarra arama dulu mulai kan dulu musia ena buku nandaru mbochi ke punjes celebrating 90 years isalei ena yakabi bina kelende semoni banube bulu bina ka koroyandi semten goka in bakagilin bulu bina ka ya begitu kita bikin kala sarra kan iniziamo sikumai en lo mno gale bukan MV bonki kana bukan darumbochi ndar durana makabuli kinda bimbo ni moniti bukelulu kena bakara buka leseni rauna bulu bina ka kadhi ya maza bulu reza usabu semoni banube bulu bina semo teningo ka in bakagil menuslandi dom bulu bina ka choweli ratuki serta bongor menge botay ngana bubale rambulu ambulu ke rambulu akula kena ratuki sabu bunga litelebo benam singo ka choweli Western Australia sto sambulo binaka bina bale bra kiran dingi taki bole Vita FM tokani ena binga una keve sara ya ana pambul tigari be tux lebula sem tal to mo mai en kabi binaka en daindai abina bale sara na kiran dingi taki bole na Vita FM me ya tokani vaka ngarabi itabien ya bikem ni keve sara na be kani apo burani ambulo binaka bakata lankino na pambul tigani be kaiwai yadha mbulusia bina wale bisarke na digita kita Vita FM toka ni yadha ena kabi bina ka ni akua Miriam Manambiri isa mbulusia bina wale bina siama chiko mai bakatala kita bitea turanga ni mbulu bina ka tona bengarabi wasina emlangi mbulu bina ka ngonga saweni lau toka kaiwai ndombulu bina ka be ya piwa mbenga tiloma miri korbo mbulu bina ka bina na bengarabi ngonga California ya roma tango kana ndau reza tunga ni ndau sukome bango nduna ngona na bulu menduna koribuli ndau tatu takito metambana RKS QBS tatu takito tambana na Mariste MHBA season baya oje dunangon ngai retor dunangon ngo ngare ngo etherbo ka ni tatu takito tambana ACS arto kadibi ko sar etherbo na daba sarmanta na buni kena tatu takito ya dam ACS arto sar ko ni tangane arto ngai basa mata kana ACS o ko korni bulini lewa etherbo na damu de yo ACS o de na damu ngai ka ko sangai ngoko na ya rndau rndau mbitike RKS QBS na dan kornibuli ya tan mbitike na ACS ambatani memerani mbitike abango ngorto isiangai ngori dorbo esen kene me kuku ngori na pano rabuli otimaki na sinimber ngamoko yo tol ngabiala soko ya yo tol ngabuli me ACS sinimber ngorto sangai ya lewa ngori ya tuk selebula bina bale bekana tatu takendre una ACS bina bale bina siama chikumai ena kabi bina kidenda na bukun terumbo chimbo sarmai da beke punja celebrating 90 years